के हो बेस त कडा कडा आउँछ त हौ बेस त कडा कडा आउँछ त हौ कसरी हान्ने होला अरे सुरु करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नबिर्सिनु होला साथीहरु एकदम ओ बस्कर बस्कर बच्चों के ध्यान लेगा का कति हान्छ हौ यो ओ माय गॉड डेन्जर आयो यार भ्यालु त मोनोलिथ पनि निकाल्न पाए हुन्थ्यो अनि त लोभले लाभले बिलाप हुन्छ मोनोलिथ आउन त त्यस्तै हो जस मोनोलिथ आउँदैन साथीहरु दुईटा एयर डिफेन्स चाहिँ निकाल्ने मेरो धारणा थियो राजा भी यतैबाट आएगा हमारा राजा आएगा हमारा राजा आएगा हमारा राजा आएगा दो चार बंदे को लेकर जाएगा आएगा दो चार बंदे लेकर जाएगा हमारा राजा आएगा दो चार बंदे लेकर जाएगा हमारा राजा आएगा दो चार बंदे लेकर जाएगा हमारा राजा आएगा दो चार बंदे लेके जाएगा हमारा राजा आएगा दो चार बंदे लेके जाएगा गेम भ्याइदिइहालौँ साथीहरु मन लाग्दैन मलाई ल साथीहरु फाइनल्ली एकदम लेजेन्डरी के परो व्हाट ओ स्केलेटन किङ वाओ किङको स्किन पनि परेको छ साथीहरु ल ट्राई गर्दिहालौँ मसँग अलरेडी